emakhaya ngihlala nomama kule ngisokola sibulawa indlala hlala sithandaza sithi kuyokhanya sithi kuyolunga ngelinye ilanga uma emakhaya ngihlala nomama kule ngisokola sibulawa indlala hlala sithandaza sithi kuyokhanya sithi kuyolunga ngelinye ilanga bathi ngisoni bathi ngihara bathi umama uyathakatha kade bangibiza ngo-17 kanti ngiselja ngifilipini kade yanempilo bheka inzima kade nesendo bheka liyajika mele vele uqine iqaka vele ubuqekedo luthandaza uma ekhaya manje uma ekhaya manje yeah get now craving for rubies qala ubona impilo inzima manje starting to pray ngibiza umdali konke kuzolunga konke kuzokhanya get now craving for rubies qala ubona impilo inzima manje starting to pray ngibiza umdali konke kuzolunga konke kuzokhanya manje konke kuzokhanya manje konke kuzolunga manje kuzokhanya manje uma emakhaya ngihlala nomama kule ngisokola sibulawa indlala hlala sithandaza sithi kuyokhanya sithi kuyolunga ngelinye ilanga uma emakhaya ngihlala nomama kule ngisokola sibulawa indlala hlala sithandaza sithi kuyokhanya sithi kuyolunga ngelinye ilanga akuhluleki idlozi kuhluleka umdali mina ngimancenga ngicela lokhanya phela kuyaswela ngibulawa indlala ngashona egoli ngithi ngiyozama ngafika khona kuyoshona ilanga ngavuka ekuseni ngithi ngiyozama day 2 ngiyabuya interview i-notification ehamba necall ithi ngiqashiwa ngifike eMonday fonele ekhaya ngibatshelele ndaba hayi ngiyathemba uyojabula umama futhi nedlozi selivumile mama akuhluleki idlozi kuhluleka umdali mina ngimancenga ngicela lokhanya phela kuyaswela ngibulawa indlala ngashona egoli ngithi ngiyozama ngafika khona kuyoshona ilanga ngavuka ekuseni ngithi ngiyozama day 2 ngiyabuya i-interview i-notification ehamba necall ithi ngiqashiwa ngifike eMonday fonele ekhaya ngibatshelele ndaba hayi